چندێ کرد کە برێکا چەند نزیک لە گوندێ کۆچۆکە چەند کەسێکێن کێم نزیک 4 کەسان ژوێ کۆمکژیە خلاص بوو بوون و ئێک جوان برێکە تەلەفونە شڤانێکی عەرەبا کە نزیک ناحیا قەیڕەوان کەتکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی شنگال دە تێلەفون بێ هەندێکە ji خەلکێ شنگالێ کردبووکە کۆمکوژیەک لەوێ دەرێ چێبوویە لە پێشێ بەحسێ هەشتی مرۆڤی دکرێن لێ چەند جێدەرێن دی کە بوان کەسێکی عەرەب لە ناحیا قەیڕەوان ژمارە دیار کردیە و پشتڕاست کردیە کە و ژمارە پتر ji 300 کەسیە گوندێ کۆچۆدا کە چەند ڕۆژان دوی گوندیدا نکاریبوون باز بدن ji ber rêk hemû dorandorên wan gundên عەرەبان تەنیشت بوون و ji aliyê Daeş ve ew gund hate dorpêçkirin û çi rêkek ji wan re nehata vekirin ku ew baz bidin wekû zanyariyên ji me re hatîne diyarkirin li her 4 aliyên gund ev کۆمکوژی چێبووکە ژمارە دە هەر 4 aliyên gund ew xelkê wî gundî hatine kuştin ka pitir ji 180 xêzanî duî gundî de bû ka teniştî her du komelgehên Tilqasa bû tilbina te dikevêta rojavayê her du komelgehan da lê wekû zanînan di piştî kuştina wan jî Daeş şefer anîne ew ê derê da ku li heman cî de li heman gundî de ewan bin ax bike û ew jin û zarokên wî gundî de hîç zû bi barhelgeran hatine rewanekirin ber qeza Tilafer. Ev zanyarî sererayê wê çendê ku xelkê komelgehên Tilqasa bû tilbinat hatîne piştrastkirin lê xwazim wê jî lê zêde bikim ku tilbina ji komelgeha tilbinat tavê gavê 110 kes bê serûşînin taybet ji hoza Ezoyan ya duê komelgehê de ka serokê wê eşîrê jî û digel çend kesayetî û welatiyên wan jimara wan 110 kesa tavê gavê li jêr destê çekdarên Daeş deyne û xelkek wan jî komapirsiyar jî kirî nizanin yanî çarenivîsa wan çiya aya ew saxin tavê gavê li jêr destê wan da yan ku çi tiştên dîtir heyne hendek behsê wê çendê dikin ku rewaneyê xeza Tilafer kirîne ew jî hindekê dijin li qeza Şingalê de helayne wekû ew jêder yan ku kes û kar yan her kesekî nîzik ger Ereb jî bin hindek pirsyarê dikin ku zanibin ew kesên nav destê wan de bînekê vê gavê li Sihêla min pirsyar ji jineke bi temen kir ka çend rojeka li jêr destê Daeş de bû ka ew jî xelkê komelgeha Tilqasa bû wisa da zanîn ku komkujî bi rêva li demê ewan hewl da ku ser çiya bikevin jimareyeke zor girtin û komkujî duî derê jî li nêzîk gundê qeneyeke berî niha jî ji aliyê çend welatiyan ve ji Rûdaw re hate teekîdkirin ku komkujiyek li tenişt gundê qenê hata Rûdan ew ê jinê diyar kir ku 4 keçên wê keça wê digel 4 zarokên wê veman lê ew karî bû ku eşev digel hindekên dî xweşnav destê wan xelas bike wekû tu dinezanîn li demê dengê firokeha dêr Daeş eger hat û çend kes li jêr destê wan jî bin dev ji wan kesa berdin û baz ditin li her dengekî firokeya bigeha wan ew kesê li nav destê wan de çendîn caran ji Rûdaw re hatiye teekîdkirin birêka xelkekî ka ew li jêr destê Daeş bûn lê dengê firokeyan we li wan çekdarên Daeş kir ku dev ji wan berdin û ber cihekî dî yan xwevê şîrin yan baz bidin bi tekîd ew kesên ew jêderên ji me re dayîne zanîn heta niha behsê vê komkujiyê dikin ka jimareya wan ji 8 kesî bitir bû kel pêş ji me re hata gotin ji ber wê çendê ew her 8 kesê ke baz kirin bi tinê li aliyekî jên gund bûn ka bi serêk de kuştibûn lê basê wê çendê dikin golsê aliyên diyên gund jî li gundê koço komkujî çêbû bû جدرکی دی که ملپیش بس گنده حاتمیه جید کرد که تنش گنده کوچویا مگود خلکی وی داره ندیاره و راستخوم اوسا بحث روداو را کرد چند کسا که خلکی تلقصب و تلبنات که ویگا وی رزگار بوین الباشر کردستان رجمار دان زانین کو گنده حاتمیه پیش در روژا کاری بون
خو خلاص بکن و نافتیا کەتبوون و ئەو ژیوێ گاوێ ژمارەیەکە زۆروان لە باشوورێ کوردستانê dimînin û ژمارەیەکەکەم دەبێت نافتیادا مابن ئەف دەربارەی گوندێ حاتمیەکە خەڵکێکی زۆر دیارت کرد و تاوێ گاوێ چارەنویساوان نەدیارە لێ پشتی ئاخەفتنا مەسەروان ڕاستوخۆ لە ڕووداودا چەند کەسێکە تەلەفۆنمە کرد و دەربارەی خەڵکی حاتمیە دانەزانین کە خەڵکی حاتمیە لە گوندێ خۆدا نەماینە بتنێ ئەو گوندێ کۆچۆ بووکە چەند ڕۆژان ژەعالیە داعش بە هاتووە دۆر پێچکردن ئەو خەڵکێ گوندێ قەیڕەوانجی نایەتە زانین کۆ ناحیا قەیڕەوانە تەنشت زانیاری بتر ژوێ دەرێ بەڵاوت بن سەرڕای وێ چەندێکۆ عربن و چەند ئالیان هەندێکجی تۆمەتبارکردن کۆ دەستێوان داعش ڕەهەیە و لە دەرباسکردناوان لێ خەڵکێک ji بۆ زانیاریان کۆم بگە لەسەر کەس و کارین خۆرا لەسەر خەڵکێ گوندێ کۆچۆرە تەلەفۆنە نەچارت من کۆ هەندێک جوان عربا بکن و زانینا ژی کۆم بکن بڕێکاوان عربێ ناحیا قەیڕەوان ژی هەندەکان ژی هاتیە زانین و جێدەرێکی ژی ji ڕووداو ژی ڕەدا زانین برێکا تەلەفۆنێکە ئەو کۆمکوژی یا ئیرۆ هاتیە ئەنجامدان گوندێ کۆچۆدا ژمارەیەوان پترژی 300 کەسی بوو واتە هەموو مێر یەن لوی گوندیدا هاتنە کوشتن بتنێ ژن و زارۆک ماینە دڵدار بله سپاس گەلێک سپاس بۆ پەیامنێرە مە بەرەکات ئیسا کوژە گوندێک کۆچەیە دەڤراشنگالێ لەسەر هێلا تەلیفۆنێ مەرە بوو سپاس بۆ زانیاریەنتە